Piştî awarebûna hezaran jî êzidiyan ji devera Şingalê û Başûk û Behzanê ji egerê kontrolkirina deverên wan ji laya teroristên Daeş û hatina wan bo deverên Kurdistanê. Ev û di borîna bitir ji 2 sal û nîve nêzîkî 120 xêzanên Şingalê û Başûk û Behzanê li gundê Berîstekê Serqeza Şêxan ve hatîne akincî kirin. Wekû muxtarê gundî dibêjit ku ew xêzanina pêtivî harîkariyan hene ji ber ku roj bo rojê harîkarî berif nemanê ve diçin û jiyan bi zehmettir lê tê û taybet di werzê zivistanê de. دەستپێکێ ئەف ئاوارە وختات ناوێ ئەم دەستخۆشی وان ڕێکخراوێت کوهاتین هاریان خەلکی کردین و هەرۆسا محافظة يعني بارزقها الدهوكي وقايم مقامي قضاء شيخان يعني براستية حقيقة تقصيرنا كرينا بس هر ام اوارد ما بيت فينا قالك تشتي ديجي بتايبتي جا من زلستاني بيت في غازينا ارزاق ام ارزاقي ما قالك كيما Awarê li gundê Berîstekê jî dibêjin ew pêtivî bi harîkariyên werzê zivistanê hene û dîsan daxwaz kirin ku deverên wan li Şingalê bêhêne rizgar kirin ji ber ku zorbeya gundên wan mayne di navdestên teroristên Daeş de. Xwedê em محتاجی gazê ne û erzaqê me weke berê û talebiyatê me lekin انه ابونا سي شهر ما ارزاقي ام اوالد خلق الشنقال البيريستكيج مرنا هاتيا من قبلتين مش قزيرين حتى انه داعش الجندي ماذا ناجي ما هي مشنيت يقدع ما متكاوت خدمة تاجي غازينا ارزاقي كما نوا كبردن خدي تشهمج مرض في وتدبيني حالي ما تدبيني كما يونينا نا كما يشغل هيا خدي مالي مال دستي داعش دينو خدي تشتكج مناي ونشلو ونعمله ممنونة وينا بخدين محتاج زينا غد صالو ابونا تنقاسي صالة فينا نجيت ما برينا مرة كرينا محتاج ارزاقين غازنا دەزانین ku li sêyheşê 2014 jî ber zordari teroristên Daeş nêzîkî 405,000 êzidî aware bûn û niha di jiyaneka pir zehmet de li deverên Cidal Herêma Kurdistanê dijîn.